آزمانک واب شما نوشتگی قصہ مارا چی دیں آئیے چمن جست کت بلے من خاموش بودتا آئیے سارا آدم پارا چارے گلگتا آئیران بود تو پدا جستی کت من پدا اچ نگوشت تہنا بیچ کن من آئیے دست گفت وتی گوران آدم بہتر گوشاں کے چی دیں قصہ آنشت من گپا گوش دارے گلگتا منا یک سنگتی استد آئیے چانچوش کئی پینو ورنا یہ جس خود کے واجہ شمعی نبشتگی قصہ مارا چی دیں گرزانے منی سنگتا چی پسو داتک آئیے گوشتک کے قصہ پزانتکارا آگئی و پنزانتکارا واب کارا بلے تو دل جنبی ہرکس چوابا لازم آگا بھی منوتی قصہ علاز کت ہما ورنہ پادا آگا بگت وادی پادت نامودا اوشتا من وادی جست کت گلا یا پسودات کے پاد واب